ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Ka Joint Action Committee berkentup yaki wahai chnong Kawar Jaintia Limestone Boulder Association, ka Nyotrep Youth Council, ka sengki nong nyak trok bat ki wahai chnong baper, janggish nong ka thain wa Jaintia, gilarai bermudoi da ka public interest litigation hayeng bishar Meghalaya High Court. Hadin belalap ya ka Jingpin Tray Torti jong ka Dhar Construction Company ya ka sorba National Highway 206 ka baju tip menshwa kum ka sorba National Highway 40E ko penyeso na dauki terter shiru kasnong amlarem hadu jowai. Haka jing kran mekilat pathai kubor haka Southrik unai wing arajar arpulai u chairman jang Joint Action Committee uba yohon ki shilla ulayathu baka Joint Action Committee kladawaru yu chief engineer jang tanat PWD Road Shillong ba undai ban ai jingpin shai hapo shitayo halo ka jingtre torti jang Dhar Construction Company yakni ka sarkar kabalamang pisa sapulai klur ndrup khandai lak san phulai hajar ndriuspa ndrup nyo tingka I menteri akan join inspection yang terusrok bagi lak siapa terusrok jingre jong kuing company kepala trade Turkish makulah. Dia hadim panila putih yang terusrok lagi ke GEC ila file ke RTI atau ke ministry, but harta RTI bagi ila file ila lak yang bisa kita jong kene terusrok eborot details. Kepada kami yang serok kelas sanction atau supply lor tengah drill kendai laksan mulai ajar aspa drillnya. But yang serok kila pihak general abstrak jong ke proposal jong ke government kila pihak ini tuli beta. But kita ini tuli beta kila yang serok kiba Kinchina kapung proposal wala propose dan chief engineer jong national highway of Shillong ba yang serok kila ai strengthening of Downkey Road Jowai Road National Highway 40E by Pumanta 206 Aslam Ajak Way kilometer along 16 kilometer kemudian Downkey Anwatalan seperti te awani la ba jingre ya unusrok kolom tarunai lala usrok kelajar aprano te apa yo agini ki kuat sal ba kai yang ne usrok ke ministry ke ai ya ke aksen ya proposal jong government ba PWD mau chief engineer jong PWD ke aksen dengan proposal. Barhata proposal minala ba kepoinban ko providing WPM government water power megadam. Te ba kahap grade 3 nata sa primary good takut ba ke DBM ke DBM ke dens bitmas megadam. Bat mata ke BC hormat kiwang ka bitremas megada tebe bahar ada ni rupoi ban ko kila sanction ya ni serok kalau akundai lor ripo langka laipo jar hispa la rupoi bahar kila ai kum kas as per statement number 2 construction of retaining wall rumut kalau siklur kendai nyola light south ka praspa dan nyo kebalai construction of bridge wall kanero akum estimate about 3 along supply supply aja news pa sopau kebasau ka construction of ukatring and footpath
kalau berdoa Raja Laispa Pratka. Kebandrio construction of crash burial Kakum ka estimate number 6 Kalong South Kandriula New R Ejar Laispa South R. Bahasan construction of open Ukatrin Kalong Sila Shiklur Sanla South Jar Spakra. Te kabakadu kaba new providing route market kemudian kihapsna ki X line, ki H line, ki zebra line, ki traffic sign bat kiwe. Tahabani nila pule ya kini ikot ba nila ai ba nila file ba agane ka proposal or post chief engineer ladon apli ki company ki ba tek ada di benar. Company ko de PK company ko de na Assam ba Kadhar company construction. Te ya ne ga bit tenda layo ada Kadhar company. Te nagalian jo government ka PWD kala ai ya ko ga quality ka sanction pada letar bakin selection au snem ajar aga kendai tadi benai kendai kemudian ekor di complete ya kan ke project kalau arnas te menta te apa i ya kan project kemudian karena dia berbuat kendai tadi ke project kemudian kelada ke arnai pura te nakalian juni kinong sosnong jam ketiga kali kapal mo ini nomor kat kusurok keba supply lur tengka kichna kene bawe ko ni ghat apni tapo arbanai kumun kelajon te kini details new to di kumun dari apa bani lek joint inspection joint JC nila kini di points bara new to di kipaton tanggawe dan ya keren ya ni ka ke primer cost, ketak cost, kisnai, kesurok, kelong, kajistan, jongkorok, kebedaling, ke gunaha, bat, kerpom, kisna, yang kita in critical mood mo, kamnadon, kerpom, ke proposal, jong, ke PWD. Ini yang kena kopor, kita pada jenis semua. Apa, kat ke project, ke bahasa apply keba government hi kala ai kumute ga time keba ni document sisa skade yang government kala ai ya kala government ndai na kala ji ni simla pun simla kemudian ya ki ja development di banne taal aba dari pagin yang te usrok keba mensuai la tre dan dhar company kane ya ki purpose le kata dari pas tu ko budget project kena benar tu kuat. Ada kekantipan kalau supply lo kebut keseropak tanah berlain pelajaran. Te ada ni ada kemana la file, ila euro ya tender order letter kepala ai laga PWD sang nega sang Kadhar company but yang ni bagian ini gaji thok kemudian letter of acceptance kemudian kila Aisyah Kadhar company thok strengthening of the road kemudian bagi kiong kemudian gaji thok orang yang Kadhar company bagi village na usrok tanpa arpunan unjun no kabasa flight no kabasa mo pa ini apa ini pai yaga first second but third installment jong kibala apply yo kontraktor kala lalong kumba abai lur sansau laka sanajan rius ba sau pranga tetapi pe ya ne ka invoice ne bill amount jong te kontraktor kepala isu ta kini ki engineer umut pe kerkom snai ne bill kabom dan jimut tak dia keladon kila mention ne kila pros dolan kemudian jadi beliau apa ni frame yang anu ka payment muni ka invoice tu ni kemud kade perlu
menjadi tahap formal di badai. Mereka kan usurok ke pasal flight load baik di press di media setia kan ini apa isnai dan kabir jom te kontrak. Tidak harap nak dia ni ka JC ni penpau ka jing peranjur ya PWD ke mesin Kia ya ada ke kam bat ya kontraktor ni peranjur yaki nomor tiket inyobeng yang ada thai wadon ko awal jadi ni bawa menjadi suplemen penyo tadi projek dari Insyaallah pat coba injo tadi projek di Bantar Argonai lain kan ni dah bagi pai ya ka kenega tendang ke bagi nak ini ahli di company ka kila mencelur dan ke company ke company kelatih untuk struktur tam kabit tendang bat ini kita harus company kelatih kumba 31 kilo tam tai nakalian itu ni kumbi nong yalam jom ketika tanya pada kecing kitli nota pada tanya ni wilayah Syong Timur bat disejuk oleh Syong bat di rupa keman bat eksportan yang ada ke kami ni move back siapa robot dapat pada mudah ni paninyo yang ada kenang bat ini kontraktor di bawah train ada A, B, C ni berawan nasmat timde ban simkam tampalok ke bisnes nantam ban promote yang pelat jadi markanya jitre kalau kita berawan kayi dengan ban bisnes ban invest kenang ban EO pakai surat kelasna dari adin Argonai surat kelajor te nak yang juni ikwa ban franchise ban ka chief engineer PWD udah ban cincai ni hari ni dia berwan apa steel ni ekor kemudian ban cincai ni kumba kita fokus yang kini di adon ka request proposal jadi lembaga dengan EPC buat mah bagi orang technical mode buat cincai dan usrok kalau usrok pas kemha banjai kita heavy commercial vehicle dan ini prime tapat komisian usrok kepala bang itamlah uskali but yang kali itu kepala ada dari Ministry of Road Transport and Highway kepala boro engineer apa bit menu ke tenda di banbut yang ini kirul yang di bansna cik ketung agreement kepala soy apa project yang tenda nah kalian jadi lihat deh siapa ikut penumpang yang case kebanyakan file PN yang jadi semua but yang chief engineer dia berajab ini apa mau propose jadi in details apa orang ini details jom surat kepada orang ini kepala kila don nyetli point kemudian surat kepada kinsna kanu inci kinsna yang surat kanu komplit hang kinsna kita di footpath hang kinsna kita di buka train kemudian ban treatment kanu ban kita in details kinsna yang ini basna dah PWD atau kena gaji Cina kan pun tahan pasca kan pun tahan gaji tol hanya kita akan implement state apa ini pas banyak mutar serap Cina yang ambil kiladro atau apa itu gaji Cina apa tahan pernah laku tu ciri-cirinya udah ban aja ini ya baru ini itu asisten eksekutif engineer ini buat eksekutif engineer PWD Road Jawa Central Division ini informasi apa frame ini grup sama pas government cara Ministry Jalan Transport dan Transport Highway. Kemudian Kena KPA kebanyakan sefile ini kalau yang kontraktor in file banyak teknologi tu nama Kasim stingnya ini di rumah Kasim yang ini kita ada surat Katlin istilah Katlin dan kata inspection juga nama kontraktor yang bentuk itu bawa nama tu di kita tahu bawa pak teknologi kalau mencamnya lah kalau yang ini dua ini ikut program marane ka kuban ilong ini bagi ka itu rupai kakom terbok mobil yang kontraktor atau KA saldet kerja salah kalau lupa kerja salah kuban ka ini yang kena ka
bill payment jom pelak-pelak ya kontraktor bagi itu sebab kita dah pulang cross himaki pendak himaki umut dan ke kerjanya setelah selalunya ada projek jadi yang pun kini kerja company the government ada banci maksud ada kan blacklist no oi tadi tip tahu dia udah senang di mereka dia udah senang kena di jumlah yang bancina yang tak ke tentang projek kembali di paiba yang ambil untuk supply untuk kapan ajin tahu ini kemudian kan ba bila TV bila ski ma kemudian kan ini bila bumi ini channel ini sibol ya state government ini plus entah dari pai ada ka international trade kelar pun itu kemudian surat kita interested business mo kan dia seru si Bangladesh ada sempat India kemudian surat penilaian kemudian kan bu juga ya pak karena kalian ini di dua yang sokat tu ini jadi company di Bangladesh no ada lebih jadi company pun bala bantai hamba susu punya di company bala trade tapi siapa pula bala trade new bank bala Kenpo yang ada batai jom yang tak kecil file ini bisa show pekat politik di dia berwan padahal dia berwan bisa dulu pak lawyer bagi yang keren bagi kemudian dijalankan coba projek dan improve masyarakat untuk ikut agar jadi perkini kekam jembat se kum kesenju nak benda banyak tu bilang peringkat kisah pakai pok kawan jadi joni bak kunju peringkat bagi eksporter bagi rangwat silong kita nak katakan bak jadi nak benda banyak sebelum banyak i dalam hijau dikemat nak benda kejut kapra hak jide bar kali surok kepala sena hak tiga time jomi kumbang itu dari presiden juga JSC dari dokumen sikate bagasoka kalau perlu hari projek kebahe kebahu sab pulai kilo kebangi ku kilong saksong tu time sedo bila dokumen sisa mereka berperlu di bagian wani hamil kadang dalam banyak kerja unjuk surok bahai suhar soka nak kerja banjo yang keban pentingka kayi kepati akibat puncak kita kalau berban ke jinsusi kebakar nama jauh surok letre torti dan ketika company keban sektor ha kadang company kebalan train yang minta unsur orang itu bah lembaga RTI kepada far bagi layo juga Islam kembali itu ada presiden jadi jabatan nak minta di rules and regulation sebagai bagi surat kumpulan syariah kumpulan terbiak bagi surat pelong ke scam kena bagi beliau besok bahasa kinong kayi bagi-bagi di bawah kami usrok dia yang kebanyakan itu usrok mereka berkecil singan dan mereka kumbang apa minta yang usrok lai por pansina adu sisnen haka jisya tak kumpi order ibadah bala isu da executive engineer juga PW0 sebenarnya wala la hakjisha nusro dengan terbahan itu ada sistem bangla orang dan mereka nampak lain benar tampak lain benar trade nusro kata di dokumen ini banyak ini projek bukan apa ini sebagai solusi kumbang orang ini nusro de kalah jumpa ya revenue juga state dan central government dan kat kumbang along mereka usurok pula jual pula perak nyikir bahan ni honong usurok pula biasa ya kan lampor kepada najan jangka border buat ke Bangladesh bandar yang lampor lah bandar ni ya ke revenue
te ka jing je ba kani ni na ka jo senju ro ni ben chu ya di priu balong ito Islam jo ni hi ibatrei ulus suro ngre ben ban kilong pan ki im khong se kan ma